Assalamu alaikum. Mercedes 810 M112 мотор, 3.2 объемды бензин, автомат. О, суық башталғандан бері оталбай қалған мотор. Қазір свечаларын шешсек заливать ете салып тұр. Бензин толтырып. Чешіп компрессиясын тексеріп көрелі еді осы. Смылғана көрелі. Так, birinci silindir 9 ekan. Biroq 9ga qarаңcha uradi da. Негизи компрессиясы мощный болса, бир тепкенде 9 тепет өзү. Кейбирки андан жакшы моторлор 10 тепет же 11 тепет сразу. А бул араң 9га жеткизип атат. Тамар 4-нчүнү көрөлү. 4-нчүгө бекиттик. Басып көрөлү. Дальше жок. Замок жок да. Төртүнчү деген 5 6. Бул бетте компрессиячы. Ушундай. Почти 5. Бул компрессия мен оталышы кыйын да. Свечаны заливать ете салып берет. Бир-эки аракет кылабыз. Болбосо мотор алмаштырыш керек же капиталка жасаш керек. Негизи өзү бир тепкенде эле компрессия мощный болсо бир тепкенде эле могу 10го же 11ге же 9га же нормально тепсе 12 тепип салат. А бул слабый. Ушундай. Баарыңа ассаламу алейкум.